Ahmedabad atanga London pana thlok chuak Air India thlo theina AI 171 chu voin ni som pani tharuk sang ni som ni panga chunu khana chi suala thi le hliam za hriat alani lo thlo theina hian pilot pani le thok tu som tiamin mi zatni somli pani an chuang Ahmedabad airport atanga athlo chua nu reilo te a airport kianga mi hring chen na Megani Nakara atla a thlo theina chuang zinga hian India mi za somruk pakua British mi somnga pathum Canadian pakhat le Portuguese pasari an chuanga van duaina thlennal muna hian police le kang thel tu te rang takin an thlenga la heng baka hian mi som kuwa omna National Disaster Response Force team pathum Gandhinagar atangin tir ngal an ni a Vadodara atangin team dang pathum tirpel an ni bok thlo theina tlak chan hi hriat chian thei alani lo thlo theina chi suala hian Gujarat Chief Minister Louis Vijay Rupani po achuang ve ni a hriat ani India President Murmu i chuan poi ati thu social media kal tlangin a soya van doina tok zong te atong trai pui thu soin ram pumin an tuar pui thu soi Prime Minister Narendra Modi point Air India thlo theina che sual chu poi ati thu soya social media he thu hitar langin media chuan thlo theina che sual chuan athong tak zet ti soya minister le thu nei tu te nen anin biak po reng thu a soi PM Modi hian thlo theina che sual hu hian Union Home Minister Amit Shah le Union Civil Aviation Minister Ram Mohan Naidu te abenghala chiat na thlen dan kim chang azota van duaina tok te tranpui le chhon chu dana dan tura atulangin chak takin ma alak thu asoi Union Home Minister Amit Shah chuan Ahmedabad athlo theina che sual chu poi ati thu social media asoya saha chuan van duaina thlenna hmuna hian Disaster Response Force terang taka tirlu ngal an ni ati a Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel State Home Minister Harsh Sanghavi le Police Commissioner te po abiak ngal thu asoi Congress ruai tu le Lok Sabha Opposition Leader Rahul Gandhi point atuar pui thu asoi Gandhi chuan thlo theina chuang chung te ril runa le hreom na chu ngai tu phak bak ani thu asoi Mizoram Governor General Retired VK Singh le Chief Minister Laldu Omabaka Union Health Minister JP Nadda External Affairs Minister Dr. S Jaishankar le ruai tu rang ten thlo theina che sual chu poi an ti thu an soi ve bok